Wan rojan u heyamik pişti şere danzdeh rojia İsrail'e, hember komara İslamiya İran'e, dengoya hevl jibonemana rejima komara İslamiya İran'e, u destelattarya paşi rejima İran'e zaftiru buye rojeva siyaset u medyaya. Hinik hezen bedeng u nedyar di meydana şer u berxwadane de, cardin ketine bizivine, u jibokuçihe destelata swali İran'a pişti komara İslami de swadi bikin. Bizaven rage handini dest bekirine. Evanaliya bihebene destelatamadı ku herkes dizane ji kora ve anine. Dest havetine propagandain her demiyen swamezin kirinu heta dawiye. Babetne evin u karevan u heta mafewane ji khware hevle swabidin. Leem dişvazin bas bikin hevenla ji boşapandina hinik ali netewen İraneye. U herwisa bavir kirina hinik ali netewen bin, destelattarya İrane u swasapandin. Armancame berjevendiya netewen bin dest, u bitaybeti kurdin. Keji kurdan re başe u kurd bi kere bin başe. Seltanet swazan ditin u bermahwa bi eşkere gotine. Gotine yek neteve yek velat, yek alheta dawiye. Ev jite vateya diktatoriye ke faşist cibo kurdan. Ku kurden şorişvan u khwedi hizra netevi u azadiye ke destelattari seltanet swazan napejrine. Destelata ku bapirda bab u bab dide kur Riza Pehlevi. Hemuyan cidey serdemen khwade hember daxwazin kurda sekinine. Kuştin u terör u tunekirin. Her cisim koye şikak, peşeva kızı Mihemed u kiryaren savaka şahuyeta ve dawiye. Dirojen davide, konseya binave şoraya bersvedana netevei, heza serekeya muçahidin şelke İran'e, çalakiyen sveyen siyasi u diplomatikli Avrupa'yı jinuve dest bekiriye. Meryem Rajavi yekem kese di rehistine de, ku sve veki seroka hilbijartiya şoraya miliya mikavmet, anku seroka konseya bersvedana netevei binavdike. Di dehrojen boride, li parlamento in Britani u Italiae, u di konferansa salanea konseyede li Italiae aksivi. Vejibo Kurdistanu netevein İran'e base otonomi kiriye. Rajavidi ahaftineke de li konferansek li Italiae got, em Bavaria xwebi İran'eke demokratik u laik tinin u otonomiye jibo neteveyan nastikin. Herçend evne nübeji, direvşa heyide ku muhalefeta İran'e çalakiyen şweve despe kiriye. U gelek keswe bi hev peymaniya munihe ya pehlevi vire dişibin hev, ku pirrengiya etnikili İran'e bi tevahici hole rakir, u navendi bunek li ser bingeha netewe perestiya İrani Farsi parezvani kir. Ya rasti be. Gotinen Meryem'e u kar u jiyan u rengu ruyeve u bezmu rezmen ve tu renge hevdunadin. Tekiliya di navbera tevgera rojilate Kurdistane u şoraya miliya mikavmette ve digere, destpeka şoreşa gele İran'e di sala hezauneksi du hefteune hanande. Dihil bijartinin serokatiya komareyen yekemde, Mesud Reçavi buber bijer. Muçahidin gel bi komiteya nunere gele kurdre tekili danin, u daxwaskirin ku Kurdistan denges ve bide Mesud Reçavi. Nuneren gele kurd gihiştine ve encame ku evamadene, ku denges ve bidin her namzedeki ku piştgiriye bide peşnumeya bistuşeş halan. Muçahidin gel gotin ku ger gele kurd denges ve bide Mesud Reçavi, eve bi gelemperi plana bistuşeş halan binirkhinin. U di ve çarçoveye de bir Kurdistanere tevbigerin. Nuneren gele Kurd, dinav de Şeyh Ezdeyn Hüseyni, Partiya Demokratu Komala, dahsuyaniyek veşandin kutede vihat gotin. Em bang li gele Kurdistane u li seransere İran edikin, ku bi avayeki çalak beştari hilbijartinan bibin, u denges ve bidin Mesud Reçavi. Partiya Demokratu Komele her yek piştgiriya swe jibo Reçavi, u beştar buna swe di hilbijartinan de ragihandine. Ev hevkari tekçu jiber ku reçevi nikaribu jibo serokatiye bibe berbijer, bi hinceta ku reçavi denge swene daye zagona binge, ına komara islami. Diencamede nuneren kurd hilbijartinen serokatiye boykot kirin, kutede Ebul Hesen beni sedir bu seroke yekeme komara islamiya İrane. Pişti ku muçahidin gel bi eşkerei li diji komara islamiya İrane dertin, u pevçun gihişt ve aste ku muçahidin gel li diji rejima Sümeyni çekildan, wan konseya berxwedana netewei bi serokatiya Mesud Reçavi avakirin. Di encama ve hevkariyede, konseya berxwedana netewei di payiza 1982 seyande projeya Sweseriya Kurdistane bi ferminas kir. PDK salek şunda, di payiza 1982 uçarande, ji şora mikameta milli derkevt, le rehistina şebatinci bivan reye. Herçend veketandina yekema Sweseriya konseye teneji bo Kurdistane buji, İsal Meryem Reçavi di Piraniya daxuyaniyen swe in tekildarde, behsa Sweseriya neteveyin İrani kiriye. Muçahidiyan daxwazen Kurdan bi aksaftin u nivisandine kebul kirine. Evnaye ve vate kuev Kurdan veki kuev hene kebul dikin,
Lev dizanin ku Kurd teras ve bihezin ku Komara İslami u pişti hilveşina ve hilveşinin. Pirskireka heri mezina muçahidan, ku berevaji sultanatan, swedi rehistine navsveine, hebuna diktatorieke ideoloji ku jitevleheviyeke marksizm u komünizme hatiye afirandin, u dinav gelde tu pozisyonek ve tuneye. Seroke wan Mesud Reçeviçer undaye kes şi basnake. Belki ji Mina Mehdi paşederke vehule. Ji otokrasya Komara İslami bigire heta sistema sosyalist, otokrasya Komara muçahidan dezedene guhere. Herçend nihaliser demokrasiyan tiştekidin biahivin, evrastiyeke kudivem kebul bikin. Ligelvan hemu rastiyan, ezmuna tekçui yahev peymaniya Kurd muçahidan, di dema serveria dor kasimlo ye rehmeti de carekedin nişan dide ku, muçahid dişvazin ku Kurd di pratikede, herçend de ahaftine de jinebe jiji vire bin destbin. U bele korban bejin. Di encam de, azadişvazo. Dema ku hun ji dayina otonomiye jaliye partiyeke İrani ve ji bo Kurdistane kef sweşu razı bin, hun serveria veya siyasi liser kebul dikin. Partiyeke siyasiya İrani, dikare behsa otonomiye ji bo neteveyn İrani bike. Le dive hun Kurd ve otonomiye jenestinin. Dive otonomiya ji bo Kurdistane di destura bingehina İranede, ji aliye nuneren gelen İrani ve vere pejirandin. Evrastiya ku partiyeke İrani baveriya swe bi otonomiya Kurdistane tine ereniye. Le ev nikare u ne karevane ku çarenivisa Kurdan diyar bikin. Zagon u yasayen bingehin ye devlet u velat dibe ve hinde bi pejrine. Binerina meya baştir evaye ku hezen Kurdiyen geli u peşkefti, li rojilate swe Peter Bisperin zedetiri deh milyon miroven Kurd u rojilatu navendi bi fikirin. Gerbaweriya bi xwehebe u kemasya swe ya ku rejima dagirker di nav gelen dagirkiri de diafirine edi tunebe, heza gele Kurd ji her yek jivan mezintire. U her dem di medyana berxwadane buye u gelik korbani dane. Biwan hemuyan, Kurd ne Swedi ezmun u heske mezin u biveç ya nevşen peşkevti, li nav swe u dervey velate. Dikarli jer sibera kongereya netevin İrana federal u demokratik heske şondarbe ser siyaset dejberi Komara İslamiye perişana niha. Bi ditiname. Kurdan carkedin li şorişa, cin, ciyan, azadide nişanda ku amadene u her dem bişvazin Kurdistan dibin bandora wandeye. Lebele lazime ku diasta seranseruya İran'de jibi bandor tirbin, uraya İrani u cihani balxwa ve bikişinin. Kurd dikare u ye bikare, heku bişwaze, en her biji Kurd Kurdistan.